Novak Đoković i Jelena Ristić navodno su odlučili da svog sina nazovu Marko. Novak Đoković i Jelena Ristić, prema pisanju medija, odlučili su da sina nazovu Marko. Ime im se dopada jer je internacionalno i na svim jezicima zvuči isto. Novak i Jelena već imaju nekoliko favorita za ime. Vrlo je moguće da će se naslednik porodice Đoković zvati Marko, po Noletovom rođenom bratu, ali i kumu sa venčanja Marku Stilitanu, bivšem dečku Ani Ivanović, kaže izvor Kurira i otkriva detalje trudnoće. Jelena je u glavnom gradu Kneževine Monako gdje održava trudnoću i neće se poroditi u Srbiji. Odlazi redovno na kontrole i broji dane za trenutka kad će prvi put čuti plač deteta. Ona već neko vreme ne izlazi i više u šetnji, uglavnom je u stanu, kaže izvor.